rela berkorban demi keutuhan kau dan Stop lu. Nih ada request. Nah lu. Stop. Ada request bahasa Nusa. Nah, kena kira tangan bedek bahasa Nusa dek. Tak. Oh. Nah. Kolo nak Nusa. Kolo masih nak Nusa. Kita udah masahut. Ko masih nak Nusa. Kolo masih nak Nusa. Kola masih nak Nusa. Kita udah masahut. Itu dah mesahut. Bohong udah beli bahas. Bohong dah boleh bahas. Makan dohong. Nah. Ente sing kita makan apa? Kangong makan dohong. Udah ngajak timpal main bohong mula menjenggut. Palit dia gembrong. Bedawang dohong masa cacang locok. Sing gitu nah. Ampura makrocokan doang. Kula makrocokan doang ampura. Apa yang kerocokan? Bercanda. Krocokan. Oke, thank you. Ampura. Apa yo? Tukang live vlog saja yo, mati ya kamera. Kuliah sih bisa mati nggak kamera. Ini kayak apa nih? Kayak rendang yang di negara nih ada yang rendang ada nih yo. Yang di Denpasar godoh ada. Leleng godo masih ada. Oh, Denpasar selen, pisang goreng. Pisang goreng ada nih mau Denpasar. Leleng godo ada nih. Lengi sawak kuang nih yo. Sing yang mencelempung rendang. Adi rendang ada. Rendang tuh ayam Di ngehang gare yo. Pidan awak melali ke negara. Oh. Seduhang awak kopi. Kang uang teh rendang gitu. Kadang cang bang ojo godoh kan. Adi godoh adi bang pak. Yang dini rendang aden. Pikiran cang kadang ngapu pasang sedok kadang awak kamu yo. Ternyata godoh aden rendang. Cek Ohara. Adi salah paham. Opo jutugai no rendang celeng apa godo view. Ini badan godo semeton. Ini subuh megesah bobo baja awak. Megesah. Yang itu megesah tuh nutur oh. Oh, ya bahasa negara atau ragu nak kesah masih meja megesah gitu. Nah, ini play bang dagang kelepon. Ragu aja ke megesah. Yang di play megesah kan. Endi, buat Ami mulai inspirasi aja. Subuh rahin di Jawa ngoyong di tu bisa bahasa nak. Vaksin di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Di sana di mana langit dijunjung di sana bumi dipijak. Aduh. Pokoknya bahasa Sunda, bahasa Jawa, Madura cukup. Apa kalau orang bisa awak? Nungguin ragu subuh kanti mau baju kene awak. Nungguin ragu aja. Borong. Mantan lah nih peletannya jenis. Peletannya yang berkualitas, lah nih yang bersiksa. Oke. Waduh. Mungkin lah nih. Senyak siksa. Jenis saja lah. Senyak mensiksa lah. Aduh. Saya itu gula kedai saya hidup banget sih. Kedai saja bahasa celemoni yo. Kul kedai bahasa hidup banget. Sini dangai kopi awak. Bisa kira saya kira. Oh, masak awak. Ampura semedon bu ya tiang walek mu. Karena kita ingat mana jai Pedro, pidana asal ngai lelucon. Bahasa ono katabanan kudu tinggal. Ada yang nak malu jegawat saja lemon we. Ada yang lu dek cebangok berpikir. Konde nang berpikir bejek terus ora ini ngomong tabanan. Bener nak liu nang ngomong request. Liak ibagong, meseh buat di petanggreng kadang kayak lu ibagong. Nak berpikir, konen berpikir buat bertumpal pertanyaan, bukan? Weh, sing cocok belum pedang itu kayak baru cocok. Woi,
Ente sing cocok seperti itu. Oke, cocok. Ente kok nih cai di kabaran ada sing ente. Aduh. Aduh, ada udah. Sugora hinda di sini gitu. Siap ibu mesti ngerti. Ajan. Luter lain ngomong luter. Yen wa siap sing kan sing ada aja ngomong. Waduh, jauh tuh ya, jauh. Adi lo kan jauh. Cicing. Aduh. Tahu polone. Men kengkere sebenarnya logat taban sepan tuh ngengken tuh. Mana ada nak tersinggungnya. Singing kini liu nak kini, liu nak. Goren gitu liaki begong mesebo di petang kering kaden ke halui begong. Nih ada request bene bahasa kutu. Bisa bahasa kutu. Iyan subuh bahasa kutu na angku ngoyong dini kengen engko nujug maboyi dogen engko gen. Aku leng-leng 2006 aku ngoyong di kutu. Cuk bisa bahasa kutu. Bahasa gini. Dek. Obeng jemak di motor aku nih nah, bejang di tu obeng engko nih aku memilih itu nih kan. Bejang aku di tu di motor Apa artinya itu tip? Artinya gini. Dek, kebengang aki mesap dimundurin nah. Oh gitu di. Anu kengen. Kebengang aki mesap dimundurin nah. Engkuken siga di tu be kebengang di tu. Nabe Adik itu. Nih lu apa artinya? Anu kengen tuh, nak kengen tuh anu kitik tuh ke. Bedik-bedik tuh kan? Bedik-bedik tuh.